Урматтуу жамаат, мынакей бүгүн ушу акыркы сапары узатуунда туруп атабыз. Бул Сарыбай Булбул энебизди, мен Сарыбаева Булбул энебизди бардыгыбыз тааныйбыз. Себеп дегенде бул кишинин жолдошу Азанкул Аксакал ветеран согуштун ардагери болгон. Энекебиз тылда кызмат кылган. Ар дайым жыл сайын келип биз өзүбүздүн белектерибизди берип турчу элек. Мынакей бүгүнкү күндө өтө оор жоготууга учуруп атабыз. Ушу энебиз мынакей убагында колхоздо бухгалтер болуп, китапканачы болуп, көп жылдар эмгек кылган, 8 баланы өстүргөн, 8 баланын бардыгын жогорку билимдүү кылды бул энебиз. Анан энебиз мынакей 24-жылы туулган, ошо 24-нө буйруса 100 жашка чыгып отурат. Ошо жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Ошо энебизди акыркы сапар узатып жатып, ошо кош кайрат балдарын айтат элек, ошо кайрат кылыңыздар. Ар дайым мынакей энебизди мынакей ар дайым бөпөлөп, ушу 100 жашка чыгардыңыздар сиздер. Акыркы сапарга мынакей узатып атабыз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко. Бүгүн Баласардын кызы дегеним Баласар өзү бир эл, бир атадан тараган эл. Берде кошмо сошмо жок. Жээн-пээндер гана болбосо. Бул түбүн сураштыра келгенде мага бөлө болот булар. Карабай Сарбай Тайтабын бир эжесинен туулган экен. Анан Сейдазым Палбан бир эжесинен туулган экен. Экөө бөлө. Бул Сарбайдын кызы да бөлө деме? Бул апабыз. Анан эми эмне дейин? Жакшы, мына балдары жакшы экен, келиндери жакшы экен, мына жакшы карашып, жакшы багышып, мына жүзгө келип отур. Ар күн эле балдары ушундай кайрымдуу, мээримдүү, ырайымдуу болсун. Ошону суранабыз ушул немелерден, балдардан. Анан эми жаткан жери жайлуу, топурак торко болсун, арты кайырлуу болсун, балдарына иши кылып жакшы немелерин айтайын эми. Кийинки сөздү ошо эненин сиңдиси энекеге берип коет. Мейли, айланайын. Мен айтайын, бул менин атамдын бир тууганы кызы болом мен. Бул Карыбай деген байлар болгон, ошо Баласардын ичинде ошолордун эркек кыздары болчу. Эки бир тууган болчу, бирөө Бурулкан, бирөө Булбул деген. Бурулкан эрте кетти дүйнөдөн. Бунусу Кудайга шүгүр бир кылым жашады. Бунун балдарынанбы, же Кудайдын берген жашынанбы, мен ошо Сүйүнбек деген энген баласы мен Индира деген келине мен ыраазычылыгымды айтам, ушундай кылып бакты. Ошонун арбагы ырас болсун энесинин. Ошо энесиндей болуп жашасын, ошо энесинин жашын берсин ушуларга да. Бул эжем эч жамандык көргөн жок. Байдын кызы болуп жүрдү, бар жерге, бай жерге. Курманбаев Асыранкул деген жестеме турмушка курду. Бул жестем да бар болду, бакубат жашады, ар бир кызмат иштеп жүргөн киши болду бул киши да. Көп балалуу болду, батыр эне болду, 7 бала, 2 кыздын энеси болду. Жакшы жашоо болду, өңдүү, түстүү, айтканы эки болбогон, балдарды жакшы тарбиялап, жакшы өстүргөн жакшы эжем бар болчу. Ошонун өңдүүнөн, түстүүнөн, адамгерчиликтүүнөн мына акындар келип, мына Атай Огонбаев келип, муну ырга кошо ой Булбул деп чыгарган. Биз ошолор үчүн да сыймактанабыз. Иши кылып бала чакасы бар болсун, өнүп өссүн, ушулардын жашын жашасын, айланайын, эч жамандык көрбөсүн. Мен айта турганым ушул эле. Иши кылып жаткан жери жайлуу болсун. Наркы кылымдын жармысын, бул кылымдын жармысын көрдү. Бирок эч жамандык көргөн жок бул эжебиз. Иши кылып бир кылым жашады. Эми жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Анан башка эмне айтайын, иши кылып ошентип эми эжебизди узатып атабыз. Ошол. Келиңиз, үкөздү.
Дулат ака. Мен ушул менин ушул апчемдин бир тууган үкөзү, менин атамдын бир тууган карындашы. Мен ушул апчем менен, эжем менен сыймыктанам. Себеби ушундай уул кыздарды тарбиялап, баарын жогорку билимдүү кылып, атабыз жетсебиз болсо согуштун катчусу болчу. Селсөт болуш деген айылда аксакалдары билет. Эң мыкты адамдардан болгон. Мына анын балдары ушул апчемдин жашы эң жакшы жашады деп ойлойм. Себеби ушул Индира менен Сүйүнбек өзүнүн баласын да кылып бакты. Не кереги бар? Бар эл күбө. Анан кийин баласарды ушул кыбыра көргөн эч ким деле жок болуш керек. Кыбырасын көрдү. Ушул эженин жаткан жер жайлуу, топурак торкобуз дейбиз. Үйлөрүн эле. Не болобуз эми? Баарыбыз Кудайдын колунда экен, жаткан жер жайлуу болсун дейбиз. Кудалардын атынан Bu kişi Akkanarık'tan suagat deyip, Akkanarık'tan suagat deyip, yön yurdun kızımız eken. İlgeri atası Talas'ın baş ayağına belgili olgun. Sarvay, Karvay degen bir tuğanlar yaşap ötkör eken. Oşonda bir nesen aytıp koysunuz gerek. Abisiler bir günü oşol atay mene gelip, usul yerden tamarda görüp, ana bizim kudağıydı görüp, oşonda bu Kırgız'dan tözüne, Kırgız'da tözü görüngen Atay Oğanbayev, bizden ulu kompozitörüz. Ölbet, ötbet, ır yarattı. En mutlu ekürü olsa, oşanın bir olsa koy bulbul. Oşandıktan siler, urmaktı kudalar, sıymıktan şağır gerek. Uşul eneke ösmenen, baktılığı bileken, mınakey, бардығы бірінен арты бірінен бірі қиын болып, бәр ушундай жакшынакай тарбия алып, ошолордун эң кичүүсү Сүйүнбек менин күйөө балам болот. Рахмат ушуга. Жакшынакай кылып туруп апасын, эч нерседен кем кылбай, эч нерседен коргулбай, татынакай кылып туруп өз жайына берди. Не дейле? Кудагый, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торко болсун, жаныңыз жаннатта болсун. Менин сазанда жыйынтыктап коелу, анда ошо жаназасын болду экенге. Assalamu alaikum, urmatlı cemaatül muslimin, urmatlı Balasaru ayılının turgundары, urmatlı Balasaru ayılına kelgen konaklar. Mına jana biz janazada ayttık, bir tarihi insandı bugün alıp kelip, mına jayına koyup atabız. Emi adamzattın ömürü uşunda eken muhtaram cemaat. 100 yaşasan dağı bara turgan jerin oşer, 30 yıl yaşasan dağı eger sagan Allah Taala 30 yıldı nasip etip koygan bolsa da bara turgan jerin oşer. Oşonduktan oşondoy жерге даярдыкты кылышыбыз керек экен. Bir жерде bir тамак жеп отурсак, жакшы эле көргөн bir бирадарlarыбыздын бири айтат. Молдоке, анча-мынча молдаларыңды оңдоп койбойсуңбу? Каерде болсо эле өлүмгө даяр бол деген сөздү айтат. Ошо туурабы дейт. Өлүмгө даяр бол дегенди улуу имамдар айтып кеткен мухтарам жамаат. Улуу устаздар айтып кеткен. Ошол имам туура айтып атат.
ölümge dayar bol deseyle jata kalıp ele mına men ölümge dayarmın degen söz emes. Oşol ölümge dayar bolga degen söz. Bol ömürüңdü jakşınakay jaşaганга hareket kılgın. Bol jaşooңду gülдей jaşaганга hareket kılgın. Bol düýnөнүн da kızıkçılığın körgün. Jana ahirettin dagı kızıkçılığı üçün hareket kılgın degen söz. Al düýnөнү dagı unutpagın degen söz. Mına hazır bir adam kayçış bolsa, oşol adam kayçış bolgandan keyin, egerde oşol kayçış bolgan adamga Allah subhanahu wa taala ekinci dagın bir ömürdü berip, bar bendem, men sana kayra jaşoo berdim, bargın kaalaganda emi jaşagın dey turgan bolsa, oşol pendenin kıla turgan işi emne ekenen men sizlerge jakşınakay aytıp bereyin. Peygamber aleyhissalam bir günü mürdenin aldından ötüp baratıp sahaba-i ikramlar menen birge iki reket dep turup sözün kaytama kayta aytты. Sahaba-i ikramlar taң kalıştı. Bul emne degende oşol jerde jatkan pendenin oyu tilegi uşul düýnöge dagın kele turgan bolsam, Allah subhanahu wa taala meni kayra tiriltire turgan bolsa, uşul düýnöge kele turgan bolsam, iki reket namaz okup kalsam eken degen tilek jatatty. Muhtaram cemaat, egerde oşol jaktan kayta kele turgan bolsak, bul düýnönүn бүткүл alamdын padişaçılığın berse dagı, etaj tamdарды saga padarka kılıp berse dagı, onağı 570-nji koyça Mercedes 600'lerdi mingizip koysa dagı, biröwünde kaalabay teleň, biröwüne de barbay teleň. Senin oyun, tilegin, niyetin tirilip kayta gelsem, peşenemde sajdaga koyup, Allah Taala'ga bir iki reket namaz okusam eken dep, niyeti, pendenin niyeti oşa bolup kalat eken. Oşanduktan, uşul jakka kirbey turup, biz oylanışыбыз керек, muhtaram cemaat. Oylanışыбыз керек. Allah Taala dagı bir müddet, dagı bir vakit, dagı bir, mındayça aytkanda şansты sizler menen bizlerge berip oturat. Bugün bizde şans var. Dagı kança yıl ömür süreriz. Bir Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü bilet. Dagı bir 10 yıl süret çıkarbız ömürdü. 20-30 yıl ömür süret çıkarbız. Birok bara turgan jerimiz uşul jer. Oşanduktan dagı da bolsa mümkünçülük var. Her bir adamdın mındayça aytkanda özünün kolunda bolup turu hazır. Ana şunça yıl ömür sürdük. Tölke özüm üçün de bardığız yaşap keletağız. Özüm üçün bolsa boldu. Özüm üy salayın, maşina alayın, hepte polya yegeyin, polyanın tüşümün alayın, bala çakamdı bağayın, toy ötküzeyin, büt bardığız özüm menen uşul ömürdü ötkörüp keletağız. Bul degen musulmanın sifat emet muhtaram cemaat. Elbette bu düýnönүn jakşılığında körüşübüz gerek. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de jakşı bir duanı sizler menen bizlerge öğretip koydu. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Sadakallahul azim. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayat muhtaram cemaat. Kançalagan adamdardın akırkı saparga uzatıp atıp La ilahe illallah'tı aytıp koyuңuzчu dep suranabız. Anı aytkın dep aytıştın hiç kanday kajeti jok. Anı oşol жерде zor dep ayttırıştın kajeti jok. Biroq kebir wagtda La ilahe illallah'tı aytıp oturuңuzчu dese, adamlar La ilahe illallah'tı tiline keltire alбастан can berip koygondardy körüp atabыз. Bol düýnede ayta albagan sözüңdü ahirette dagı mına uşul görge kirgeninde dagı ayta albay kalat ekensin. Senin paygambarın kim? Senin dinin kim? Sen kimnin kulusun? Dese oşonu da ayta albay kalatkan uçur bolat eken. Oşonu aytış üçün biz jürekti taza karmap, uşul düýnede ibadat ötüp, Allah Taala'ga jana turgan nerselerdi kılıp, hayır ehsandardy kılıp, uşul düýnöbüzde abat kılıp, uşul düýnönүn jakşılıktарын sürüp oturup, biz görge bara turgan bolsak, al jerde dagı tilimiz baylanbastan berilgen suroolorga tuura tak жооп bергенге hareket kılat ekenmiz.
Men bugünden başlap oңaldım. Bugünden başlap peşenemdi sajdaga koyayın. Bugünden başlap namaz okuyun. Jetim jesirlerge jardam bereyin. Kolunda joktorga hayır ehsan kılayın. Ança munça kıynalып atkandarga jardam bereyin dep bugünden başlap oңola turgan bolsok, al jagыбыздагы inşallah abat bolat muhtaram jamaat. Amin. Allah Taala barыңızдарга uzun ömür versin. İman, insaf, tafi, hidayet versin. Hidayet yoluna düşkönderdi uşul jordan adaştırmasın. Allah Taala'ga dua kılınızlar. Hidayetin iyisi Allah'ın özü muhterem cemaat. Biz aytuçu ganabız. Bizim kolumuzdan eştirse kelbeyt. Biz bir aciz, alsız, ilimsiz bir pendeviz muhterem cemaat. Allah Taala özü hidayet verir. Allah Taala'ga dua kılınızlar. Hidayet versin sizlerge. Oşal hidayet yoluna düşkönderdi. Tuğra yolga düşkönderdi. Allah Taala adaştırmasın. Allah Taala ömrünüzlerge bereke versin. Tapkanыңыздарга bereke versin. Konu komşularınızlar menen jakşı turuştu nasip etsin. Koşkanızlar menen koşa karıp bala çakаңыздардын rahatın körüşüңөрдү nasip etsin. Allah Taala jalpı dünya yüzüne tinçlik versin. O Ukrainadagı soğuşlar bizim memleketimizde bolbosun hiç kaçan. Allah Taala bizim memleketimizde közümüzdün karagindey saktalanga hareket kılsın. Allah Taala'ga amanat kılaylı. Memleketimiz bar bolsun, tübölük bolsun. Egemendүүлüğümüz tübölük bolsun. Padişahımızın işine iyilik versin. Elimizge ıntımak, ıraşkerlik versin. Elimiz, yurtumuz uşunday imandu, insaptu, ıntımaktu el bolup bardığız bundan keyin ösüp önügüp şunday bir jakşı jaşaşыбызды Allah Subhanahu ve Taala barımızga nasip etsin. Barыңızдарга Allah Taala özü razı bolsun. Allahumme salli ala seyyidina ve nabiyina ve habibina ve maulana Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mına bugün biz apabızdı akırkı saparga uzatуу zinaatында oturabız. Emin kıskaça übülöz jönündө aytıp bersek, atam soğuşka katışıp 1941-yılı Voronezh şaharına varıp ok tiyip yaradar bolup, bir yıldan keyin gelip butundan yaradar invalid bolup, soğuştun ardayı bolup kelген. Ошол убакта ачарчылыктын күчөп турган айылда картан кемпир чалдар жаш балдар калган. Атам да анан кантка барып, башкармалык кыска окуу жайына барып бүтүрүп келип, ошол Пушкин колхозунда башкарма болуп иштеген. Анан апам экөө бас кошуп, мына бүгүн 7 уулду, 1-2 кызды тарбиялап, бизди төрөп, окутуп, чокутуп өстүрдү. Эң улуу баласы мен болом, атым Жолой. Ошол апабыздын кылган эмектерин al kişi kitapxanada işledi, kızıl üyücü oldu. Keyinki kolxozlarda tamekilerge yardım verip, büt bizdi okutup, atam ekö çokut, uşul emege jetkirdi, erezege jetkirdi. Barısı bilimdi kıldı, tarbiye alı kıldı, okuttu, üretti. Apabız oşonda ele abdan tarbiyatçı da olgan, bizge akıl geplerini aytıp. Mına bugün akıl saparga uzatıp atабыз. Жатқан жайлуу топурагы торкоо болсун. Билип билбеген күнөөлөр болса, я Раббым алар кечиримдик сапатың менен кечирип, жаннаттан жай бере көр. Мына алдыда мына Жолой акем айтып кетти. Эми бир жагынан мына ушунча баягы Алпа Конбаевдин сөзү бар. Ömür bizden ötüp etse de elin emekten eskersin dep bugün apabыздын şu 101 dep koyup atat 27 iyul akırkı sapar uzattık. Şu yerde köp bayağı batreni şu köp balalı olup batreni alıp şunça baldardı tarbiyalap kızdardı turmuşka verip nevere çöreğin bарын görüp anan özünün ömür yolunu aytıp ketти алдыда. Ömür yolunda ошол жаш кезинен эле ошол 7-класска чейин окуп, билимдүү болуп, бухгалтер,
жана кызыл үйчү болуп иштеп, көп ушул Киров суу сактагычынан сууду ат менен ал убакта Киров суу сактагыч жок болчу дейт. Чоң талас суусун ат менен кечирип барып, отчет тапшырып, ушундай кыйын замандарды кечирип, согуштун убагында өткүзгөн экен. Анан эми ушул апам жакшы баарын тарбия берген экен. Ушунча эл бүгүн келип өзүнүн ойлорун айтты. Адан тышкары баягы биздин мыкты улуу композитор, кыргыз элине белгилүү акыныбыз ушул Атай Огонбаев өзүнүн ырында чыгарганда ой булбул деген ырдын ушул кошуп кеткен экен биздин апабызга. Ошондо мына эл деген арасында тарыхчы деп коет, тарых өткөн өмүрдү эстетти, кантип чыкканын. Ошол убакта атабыз башкарма болуп турганда Атай Огонбаев келип ошол үйдө конок болуп ушуларды чыгарып кеткен экен. Мына 101 деп койдук, 100 апабызды. Ушул эми биз эч качан эскерип турабыз, Куран окутабыз. Жакшы киши эле, эми жаткан жери жайлуу топурак таркуу болсун.